jotonw lamsugo friends songni roni bagai tini government job rongni update no toboi faijak sing nagi nailai update tinta notification sing bono nagi nailai video long ngai thangnai nirok video no kha logoi nailai sing full notification ke full update no nagi nailai haini bagai kisa video long nai ke de timeline ang nirok ni bagai last date ni bagai si nirok no tini je video nugui tongnai rong ke ni bagai lucky ngai je saimia ko tongnai rong ni bagai haini bagai ni friends ono je masa share khailaidi khana jorate ni je tini video nugnai hingke tini 7 haini bagai ni rok tini 7 tarik ba 8 tarik on kene job ni last date rok ni rok asung ni bisingo apply ma khainai po haini no jung nagi nailai ni rok haini bagai je mansak ni friends ono share khailaidi je saimia ko tongnai rok apply khaigani engke SOFED ni bukhak tiki kaisa Society for Entrepreneurship Development SOFED ni notification amongka IDBI Indronogor do Agartala go je Indronogor IDBI tongmani o jaga go na amoni job ni telangjang mani pone office je office address tongmani ke Indronogor amongka permanent job ye tabo government job ni under ke samang mak lainai amo tak to contractual basis ke mang na jaga je tabok cholegoi tongmani ge tini ni update do government job ni no amo kaisa ni contractual basis ke najang mani Tripura government by chalokjak tabok ni rok full time permanent haike ne ulo mahang ke mak lainai tani hongke contractual basis ke fane brok extend khai roi rogu ni performance ni bising tei ulo teibu bare gani thangnai om haike ne government je private ogo khaike si regular ngya omong ke je government no khlaimani hinge extend ok ngai no tongnai amoni 6 session tak pai thangke teni session of month nai om haike ne contractual oske tongoi phana ni rok regular haike ne ma khlainai hinge padi sing askle reka rei nagi nalai sinai SOFED ni recruitment notification ni rok no tini ni last date ni bagai ne ni rok no muito khairoga ni bagai ma romani ke hai omongka 11 hai ke ba 6 ya ke ba 11 ma ni bagai alada department no Tripura go je government job ni tongoi tongmani tourism Tripura tourism development corporation omo hai rok je tongoi tongmani go job ni go o job ni go telangjang nai bo hai essential qualification kok ni go UR ni go duijona te ST ni go khorong nai vacancy जोंबो नि नो आसक डिटेल्स कहा के नाया गई जोंबो नो तो निरक PDF नो नाइले दि नियो भिडियो डिस्क्रिप्शन अब निरक नुगै मानाय अपन निरक नो टाइमलाइन नि बागै निरक नो साइ मारको लास्ट डेट नि बागै जे एप्लाई खाय खतंग नै रंगे खायगानि बागै असिस्टेंट कुक नि गो करकसा माके वैकेंसी गोबां माने आलादा जागा गतंगो PRTC रेसिडेंट ऑफ क्लास 8 पास अंगै तंखेनो एप्लाई खाय मानाय जे कुक असिस्टेंट कुक रंनि जे एक्सपीरियंस होटेल लोगो सामन खायजाक प्राइवेट ओगो जे खाय मानि रक बहायनि नलेज दंनाय हाइके बा टिफिन दुकान दको खाइजा फास्ट फूड दुकान दको खाइजा कंगै तंगै निरकनि कुक रंनि एक्सपीरियंस नलेज दंखेनो हमनो एप्लाई खाय मानाय असिस्टेंट कुक निगो ओंके असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट निगो UR नि रंके जतो एप्लाई खालागि मानाय क्लास 12 पास ओंकेनो एप्लाई खालागि मानाय ओंकेते अकाउंटेंट निगो खरकसा वैकेंसी कॉमर्स नांगानि नांनाय कॉमर्स अंगानि नांनाय ग्रेजुएशन नो ते accounting no experience graduate degree commerce bo same bo hene UR ni khoroksa vacancy tongnai account assistant UR khoroksa brei no prefer rojanai graduation degree commerce nangani nangnai ek bosor ni experience related field in government department PSU preferable jeta bo field ni experience tongi tongnai rongke assistant account assistant ni go je field omhai experience tongnai rong kete prefer rojanai junior architect qualification graduation in architecture graduation khlainai rong ke apply khlai manai eligible nai MIS specialist ni go apply khaigani hinge post graduation hai ka graduation diploma computer qualification nai rong ke apply khlai manai center administration khoroksa vacancy law degree hai ka master social work qualification ke apply khlai manai
case worker ni go khoroksa vacancy law ngani nangnai law degree ai go master social work ni go apply ta ni qualification ni to ke apply claim manai psychosocial counselor ni go khoroksa vacancy you ni joto apply claim manai graduation ngani nangnai social work ni go the assistant office assistant with computer knowledge ni go ke graduation ai ke diploma computer certificate tongui tongke takni to jotonw computer diploma ni certificate no tongnai DCA bo hani certificate tongui tongke graduation khaimani pore nirok ai hai diploma ni certificate tongke apply khlai mane nironi computer certificate tabok jora tei krei khongui tongui bo apply khlai manai tani hongke nirok certificate jephro na nawi mau ingete multipurpose staff cook ni gongke 2 jona vacancy yoni go khoroknai tei ST ni go khoroksa any person preferable woman with literate inge je buri rok no prefer rojanai je mami sungnai rok buri rok to mami sungo hani bagai haini go prefer rojanai buri rok no te junior engineer civil degree holder rok no ke moni vacancy ni bagai inge yuani go khoroksa yuani go khoroktham te SC ni go khoroksa ST ni go khoroksa degree bachelor degree civil engineering omo hai qualification ngi tongke apna apply khlai manai salary rok sangnai hangke 35,700 salary tongnai 40 years angani nangnai relaxation te posting aigo department nge the housing and construction board vacancy tabok boni department no ngai junior engineer mechanical angke degree ni mechanical engineering second ingong diploma mechanical hai degree ngi bu te diploma ngi bu eligible ngai amna apply khaini bagai junior engineer mechanical lo ST ni go khoroksa 40 years jora te salary 25,000 agartala municipal corporation no amoni jaga posting rok ngai the training coordinator rok ke you ni go khoroksa master degree food technology food processing with minimum 7-8 years combined experience in food industry and in skill development teacher sector hai ni je ngui tongnai rok ke apply khlai mane bongke 53,130 rupees salary rojanai te 45 years jora ei chungui tongnai rok ke eligible ngai bongke boni tabok industry tabok department engke PMFME scheme under Directorate of Industry and Commerce o jaga o department no maklainai posting te instructional staff for technology senior instructor trainer rong ke kroksa vacancy te oro jaga ko qualification technical qualification ke technical ni degree respective engineering branch AICT recognized university ngani nangnai 20,000 salary 18 years in swimming 40 years jora ITI under Directorate of Industry and Commerce amongke ITI ni je center tongmani go nangnai ngete 19 ni go sangnai hangke senior technical officers scientific studies and capacity building ni go khoroksa yoni go 70,000 per month 40 years jora ngai tonai ro apply claim mane te senior financial officers SFO go ke minimum BCom degree ngani nangnai degree in chartered accountancy master degree in the field of financial accounting management business management and administration economics program finance management and preferable like omai rok je tongi rong ke apply lagi manai te kaisa 21 ni number na henge technical officers forestry omai rok nai rok apply lagi manai ke je jengbono naile egei nirok nai nele di nirok ko bele sajagla ke sorry ke department rong to nirok details ok sa ke tabo ang nirok na tini ke full notification rokani bagai ne notification tabo update ma phai ke daily na update rok naile mani kong ke short notification ke naile mani ba jeng or jaga kok nirok no ka ke busia rong ma haini bagai ne nirok full notification ke ma rok tabo engke selection process rok bahai ke nai bo haino no sengnai nele ne ei next update video go tabo oro video go ne nirok tinta notification no nirok no roi ronai haini bagai nirok video no ka paithak jora naile di the selected candidate will be appointed on purely contractual basis for the time 6 or 11 months and may be
extended on performance and requirement of the project. Selection process rong ka purely contextual basis ka najangnai 6 hai ke ba 11 mani bagai performance mi bising te omo extend rok bo khlaijangnai project je tongui tongmani jaga lo nirokno alada alada omai project rok bo tlangai rojak finai yoni performance ka hangi tong hangke date omai ke 11 man honpana boni sai bara rok bo maklainai. The selected candidate will shall come under an agreement as per the norms with SOFED. Nadi selection process rong kha je SOFED rule tongma haigina ngai selection process rong. The candidate should be called for verification their original document for the eligibility of the post required. Inge je verification of original document of tlangi matarnai je nirokno document rok original tlangai apro verification in khaigani bagai. Amongha written exam te interview maronai inge merit basis ke telangjangnai inge जों bono asangnaile ge fee rokni go जों naile sinai amoni total fee 200 ne tongmani bono hafano GST no khoboi 236 rupees nirok online te Google Pay te payment ma khlainai brongni account no apply nirok payment khaigani bagai brongni account number type khaidi nirok hai ke ba naige video ni description on nirok nugumani o PDF no download omno khaina laidi haike Google Pay te brongni oro payment khaige boni pore payment receipt copy no nirok naragi tongdi bono samung chuknai upload ma khlainai te nirok bono print out nagai je payment khaimani no bono bo nirok kagos final los submit khayani pro los samung rok nangai manai hani bagi nirok payment khaimani no receipt copy no naragi tonglaidi inge te boni bank account ingka 1507200100003166 o account number ro ma pathangnai te IFSC code ke PUNB 01507220 o jaga ko mar hornai again nirok joto rohoroi paimani tabo moto jeke pana nirok upload ma khainai apply khaila ha ke nirok video description no apply khalai janai rok link rok nugui manai haiko nirok website ro hagai sofed.tripura.gov.in website ro hakene nirok apply khaigani bagai first time registration ma khainai sigang khalai jang ke login ma khlainai hake apply khlai manai boni last date ingkha amona sengjang mani 21st October ni siming sengjang mani 8 November 2024 jora boni last date 5:30 PM jora nirok online apply khlai manai inge fadite next nalesinai video belai long ngi thangla haini bagai sorry na karlai di te sing next tabok video no nale phirai te alka notification no tini ni job Kwtal vacancy sofaijang mani tini ni bank ni tuike bukhak tuike kaisa job notification sofai mani IDBI bank ni tuike enke friends oni rok je mansak video no share khailaidi je timeline last date 8 tarik jora je SOFED ni tongui tongmani bagai ba ni rok je mansak share khailaidi brok bo apply khaigani ngthang je saimia ko tongnai rok apply khaigani bagai amongka 10 pass hai ke ba 8 pass je tongui tongnai rok jotonw apply khlai manai ko grok ni go ni rok nagi ne apply khlaidi oro jaga joto PDF rok ni rok nugui ne apply khlaidi inke IDBI bank ni gongkha tini job notification Kwtal sofai mani chungbono nai nilai recruitment amongkha executive sales and operations vacancy post ni bumang total vacancy ka 1000 vacancy tongnai executive sales and operation SSO on contract zetke najangnai ST ni go 94 jona vacancy UR ni go 448 OBC ni go 231 SC ni go 127 inke ST ni go je जों बनि details rok kisa kaha ke nagi nelene bidono paithak jora naledi activity go cut off rok recruitment cut off of date for eligibility criteria and of age and educational qualification je elenro qualification ni graduation khlaimani
October 1 tarik 2024 ni bisingo apply tabok khlaimanai nirokni graduation asuni bisingo ngui tong hangke online registration khlaimanai edit crop khlaimanai modify do khaimanai tabok 7 November 2024 ni siming start khlaijangnai November tini ni je cholegui tongmani tini ni date ni siming no omo start khlaijala haini bagni nirokno notification katal sopai mani no roirma rogu te on payment of application fee engka asuni bisingo no 16 November 2024 ni bisingo no fee rogu maro hornai omo total fee engka 250 rupees payment ma khlainai exam ni date dog engke December 1 tarik ni siming Sunday December 1 tarik 2024 ni Sunday o dino exam rok maronai online test criteria eligible criteria rok no sung naigani thangke tabu nalinai minimum age engka 20 years ni siming 25 years jora engui tongnai rok apply khlagi manai relaxation 5 years manai hapane je 1999 ni siming tongui tongnai age rok apply khlai manai qualification educational qualification engke je simple graduation a graduate from a recognized university in any discipline from a university recognized approved by the government bodies AICT UGC etc graduation jephro degree nagai graduation khlainai rok engui pass khainai bahai rok jotonw eligible nai passing only a diploma course will not be considered as qualifying the eligibility criteria kahama ke or jaga sajak tongo je diploma course khainai rok ongkha omono khaima ya khanai apply khaima ya khanai computer literacy inge candidate as expected to have proficiency in computer IT related aspect inge singte bono nalifinai salary rok bahai ke manai bono singnai hangkhe 29,000 per month first year bosor katalo ni rok je tabok joining phro ni siming 29,000 joining khaikene manai te 2 bosor bori second year rong ke 31,000 per month ke rojangnai amaikene bosor salary rok pare nai ge belaine je bengo naitogui tongnai chakri naitogui tongnai rokni bagai opportunity kaha sofaijani rok apply khaiga musuke khailaidi IDBI bank ni go 250 rupees payment ma khainai application fees oro jaga rojak tongo 1 bochor ni bagai contractual basis ke najangnai hi hapano mo contractual basis umpani ni performance ni bisingtui ulo bare gine tongui tongnai joto je contractual basis ke najangmani nirok khathai jangai ko krei contractual umpane amai ke extend khaijagai ne nirokni paithak jora amai ke cholegoi tongnai selection process rok ongkha online exam maronai document verification ma khlainai personal interview maronai tei medical test rokbo ma khlaijangnai syllabus rokno sung naigani thangkhe logical reasoning data analysis and interpretation 60 question tongnai 60 mark ni bagai time 40 minute ni bagai English language on 60 question 40 question 40 mark ni 20 minute quantitative aptitude 40 mark 35 minute general economic banking awareness computer IT 60 question 60 mark ni 25 minute ni bagai 120 minute total engke English te Hindi rok by English no exam rok manai the minimum qualifying mark sectional aggregated will be as decided by the bank basis on the available vacancies. Each candidate will be required to obtain a minimum score in each section. In case qualify mark khaigani bagai je nirokpa tabok exam romani among selection khayani bagai bank na decide khainai je vacancy wise ke vacancy kabang phane kom khane amono naigi ulo selection cut off rok khlaijangai
negative mark bo tongnai 0.25 kaisa kaibri mark saya ngai tongke 1 mark sajak ngai tongui bo cut khlaijaknai ani bagai sian ke rodi declaration omono form fill up khai phro nirok document upload ma khaine declaration bahai ke suinai bono bosang ai nailene declaration nirok omono sikni first time rok saimaya khonge ma hani bagai nirok screenshot nagai naragai suilaidi bahai ke suinai ke ai ni pore nironi bo mungma suinai hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. Omo haike ma suinai. Signature upload ma khainai, thumb impression ma ronai. Haike nirok upload khlai manai. Inke fari sangte next video no update no nalisinai. Tripura government by salokja kaisa Tripura government job ni je naitugui tongnai omongka job ni STSL TRBT ni bukhakte khini rokno full notification jing miao naile mani daily na update video go ni rokno video full ke rona hi samani bagai oro jaga ko jing full ke notification nagi naile sinai date of notification okhar mane 5 November 2024 notification okhor mani submission khlaimanai online apply khlaimanai 26 November 2024 ni siming apply khlaimanai 4 ta somoi ni siming start khlaijangnai online apply khaigani bagi te 6 December 2024 ni 4 PM jora apply khlaimani nirok khlaimanai last date of submission rok nirona saw gete fees pusuk ma ronai bahai no angge jeng tini ni o video go no paithak jorana ledi nairok nugui manai agartala ro ko ni rok exam center apply khaimani pore exam test online exam ma ronai ai ke ba OMR jatke ma ronai offline exam ma ronai exam bofro exam ni bagai admit card bofro download khlaimanai naidi 6 January 2025 ni 4 ta somoyo admit card download khlaimanai je website o tongui tongmani je website o nugui manai 13 January 2025 ni 4 PM jora admit card download khaigani bagai website o nirok nugui manai boni pore next rogongke nirok nugya kane next din rogongke inke pari jeng boni details ok tini kisa kaha ke nagi nalai sinai nirok full upro notification kisa ke rogoi romani ba preparation of merit list inke merit list will be prepared amongst the candidate who obtain minimum mark that is 50% 75 out of 150 50% mark ka rogani nangnai 150 answer nirok 150 question ni answer mark lainai 75 mark ni eligible langnai nirok hai ke ba merit list o merit position o sopai manai you are ni roni bagai semuke je ST roni bagai inke 68 mark ni pass khlagi manai ST SC PH candidate roni bagai inke tabok nirok details kaha ke nailedi PDF video ni description no boni rok omono nugui masinai jung daily ni update video ko naile mani no afro ni rok video nugui tongphana PDF rok nuya ngai tongmani tabo ko jaga ko video description no check hagi naidi ni rok joto ne apply khaijangnai te SOFED ni apply khaijangnai rok link rok nugui manai te omoni je tongmani PDF rok ni rok kaisa ke download khaige ni rok nugui manai nirok website o kaha ke siwani bagai bo TRBT website o hagai check visit khaigi naimanai www.trbt.tripura.gov.in website o hagai apply rok khlaigani option rok nugui manai registration khlaimanai
apply khaigani process rokni rono kisa sai ronai photo scan image of latest passport size photograph of candidate jpg format only photo scan tabo khaimani color photo ungani nangnai passport size kwtal je ungani nangnai 100 kb ni bisingo ungani nangnai signature ungka 60 kb ni bisingo 60 kb ni tolago tongui tongani nangnai haige upload khlaigi manai nirok omono online apply ma khlainai test rogani bagai jak chitabok omono apply khaigani fees rok ungka st rokni bagai 200 tei general ur rokni bagai ingke 300 rupees maronai application fees nirok omono exam 150 multiple choice question ke mcq ke maronai kaisa mark ma ke 1 mark manai negative mark rohi or jaga kre ani bagai pelai khine kaha opportunity je teacher ni naisingui tongnai roni bagai ekebara library post ni ko je naisingui tongnai roni bagai pelai khine kaha sokaijak ni rok apply khaiti government job no je naitugui tongnai roni bagai o video no je masak share khailedi prone oro sogui gani engthang qualification nungkha bachelor degree in library science from recognized university ungui tongnai rok apply khlaimanai graduation khlainai graduate with 1 year diploma in library science from any recognized institution graduation khlaimani pore boni pore tabuni rok library science je tongui subject tongnai rok bono to khaimana eligible nai hapana te kaisa qualification ke graduation khlaimani pore je kunu graduation BA fan ngui tong haje pa khlaim amai course nagai khlainai rok mani pore bo ek bochor ni library science ni ek bochor ni tongui tongke ni rok eligible nai apply khaigani bage amno जों vacancy no nagi nai UR ni go 65 jona vacancy SC ni go 21 ST ni go 39 jona vacancy total 125 jona vacancy tongnai enke apply khaigani to ni rono time sakang puila go ni rok sai romani 26 November 2024 ni 4 PM ni siming ni start khlaijanai online te apply khaigani bagai tei boni last date ingka 6 December 2024 ni 4 PM jora apply khlaigi manai ama post ni bumangka school librarian post ni go tongnai out of section to 125 inkete relaxation of 5 years SC ST PH candidate rokni bagai je government role tongma haikene relaxation rokbo rojaknai haini bagai nirona full notification amon nirone friends ono je masak share khailedi je eligible nai rok apply khaini bagai tei next update roko government job rokni sokphagi tongke nironi bagai jephro ni nirok o video ni bisingtei o channel ni bisingtei ni nirok nukui manai channel wa jephro ni krengi tonglai nironi friends ono je masak share khailedi kwtal khongke subscribe khagi tonglai di the next update on nirok daily update video ko nirok nugui manai private job roni the government job ni joto update je daily ni update video no nirok ta korolai di or jaga kono joto rok update sokai mani rok tongui tongmani rok no nugui manai haini bagai daily update video no ta korol di student roni bagai te chakri naitugui government job te private job naitugui tongnai rokni bagai u daily update video kono nugui manai kaisa jaga kono thung nirok update nugui manai haini bagai nirok ni bagai ne kaisa jaga ko romani bagai video rok kisa long ngui thang nirok no thung kaisa jaga kono roi romani bagai enge angni rokni bagai ne je mansak sai tugui tongu nirok bano support khailedi om haikene nirok support mangai tongke si ani bukhara bote sarang nirok daily update roi tongkani bagai like khaidi share khaidi asuk jora nangsinai tini update the next update daily update video sokai tongo private job ni update jotonw hambai